Čuko! Napad. Ne, pusti me! Down south, hood baby, Bangor girls go crazy. Go stupid. You smart like an A+ student. New friend group check. Ćao mlađo. Hodamo. Dežić, o! A imam palo nogu, nemoj. Ima palo noge. A, mišića. Zašto si pera postala? Simi. Bukvalno izgleda kolik iz 80. Ja vam snimam. Da. Jel uvaćeno Da da me vidim. maltretira i da me tuče? Da vidim. A ne, zoomirao sam na tvoji faci tada. Audio, Da ima vidim, audio. da vidim. Dežić, o! Is full, minus. Depresija, live feed. Depresija, tačka je program. Tako je, tako. Footage za moment. Što imaš reći za momente? Kada mi se vari, ona rola vuk. Tako je, tako. Da imamo mlađu, mlađa se moli Bogu, on je veliki vjernik. Ovo je Miske, ovo je Tamara i Viki. Da ne znaš za bonton, zbezi konton. Čekaj da se bojim, 99, žena da mi ljube rolim, Jao! a ona da mi voli. Sweet love of mine. Sada kada ste upoznali moje prijatelje, možemo prijeći na avanturu kada smo Tamara, Viktorija, Marko, Mladen i ja išli na vikendicu kod Mladena na kupanje. A, jel ti snimaš? Ne. Meni je jako interesantno svaki put kad bilo ko snima, prva stvar, odmah. Viktorija, jel ti snimaš, jel ti snimaš? Ok, sada možemo prijeći na dan kupanja. Trenutno izgleda 36 stepeni, ne znam jel se vidi. 31,5 stepeni. Piše na ovom satu 36. Kaže Golf 31. Ja vjerujem satu, gradiškom. Ja vjerujem Golf. Imamo malih problema oko komunikacije. Uglavnom, ova temperatura je dosta dobra temperatura za kupanje, jel tako ljudi? Ako ne znate, vi ćete sad šta ćemo raditi. Uglavnom, stigli smo do tropika da se malo ohladimo, da, tako. Intervju, kako se druži s osobom koja ide na dijalizu. Brate, samo respekt, samo respekt. Di. Hoćeš da te ja ljuljam kao? Nećeš. I'm please. Ti nemaš snimati to. Ne, nećeš. Dobro je koliko je zabavno, je. Kad će Tamara respekt? Ne, bože, Tamara respekt, Viki respekt. Idemo Epic. Šta je napisao? Čuo sam kako... Neću ulazim u tu farku. Tako, nemoj to. Mislim da ona ne voli. Je sad insertujem. Ali nisam siguran. Sad insertujem dok je bila pijana 20 puta, kako to kaže. To sam ja smaš neki, ne samo ti ja. Aha. Da, jevi ga. Kak sam mu govorila, respekt za dijalizu. Ne, ja to podržavam, kao respekt, znaš. Idem rižu i bijelo meso. Znaš kako sam Da, to ću jamš. Evo stigli smo kod Mladena. Ajmo house tour. Jebote, krevet ima, nisam ni znao kauč. Ženke! A prošle su ženke. Ok, idemo. Neće biti event star, ne jebem ti ženku. Poz. Da, poz. Se uzbuđen da što će kao plivat kao. A kao čepovi, ja. Stigli smo od prilike. Tu ćemo se kupat kao, ono. Ako uspijem stići dodele. Zašto si nas ostavio, Mađo? Nisam, vi ste nas ostali. Traži lada. Bukvalno nema hlada nigdje u okolini. Ok, nisam snimao, bili smo ovdje. Kupali smo se, kao što vidi s Mlađom mokar. Marko je mokar. Let's go. Mi ćemo stati tamo. Sada ide najzanimljiviji dio toga dana kada smo se prskali crijevom, jer smo se uprljali kao krmače dok smo bili u onom jezeru. Jednostavno uživajte, nadam se da će na klipu biti zanimljivo kao što je nama bilo. It started with a whisper, and that was when I kissed her, and then she made my lips hurt. I could hear the chit-chat, take me to your love shack. Mama's always got a backtrack, when everybody talks back. Everybody talks, everybody talks, everybody talks, everybody talks, everybody talks.
znam ovaj dio nek. Bila bi laž, ali znaš, klupovima krva i koranjena sve. Uvijek više do moje, za moje zime da. Uvijek, moj Bože. Što se tiče ovog sljedećeg dijela, išli smo u Banja Luku i da, to je to. Ok, mlađo, stigli smo u Deltu, šta imaš reći? Evo i Tamare. Ja sam rekao da je Lady Gaga dosta zgodna, on je rekao da nije. Jel to snimaš? Sad se snima. Ok, she's hot. Smash. A ko je rekao da nije? Ja. Ovo ovdje je miske. I čekamo one tamo. Dodaj. Mlađo, are you having fun? Yes. Mlađo, da li planiraš uskočiti? Ako ti uskočiš i ja. Ček, ako to znači da ako ja... Ja kad bi skočila budem zadnji put. Ako uđeš do pojasa. A, do pojasa samo, važi. Do bradavice. Ako uđe do pojasa, brate, onda... Pa onda mogu i do kraja. Gdje je svuča, brate? Vuk! Graj mi Vuka, pička. Da, one voli jabuke. I to je to. Ja sam zanimljiva dok mi upališ kameru. Kad upališ kameru, automatski. Ti si samo... Da ne vidim dok ne progovorim. Da bi bilo fatalno, spadnem dolje. Bilo bi fatalno. Ok, bye. A koliko je bolje nego na bazene da se puca anksioznost non stop za bazen? Luka? Kao što vidite, mokar sam i bez majice sam usred Banja Luke. Ovo je Banja Luka. Vjestiri na krugu. Kao što vidite... Ja sam tamo na sušenju, neću staviti. To! Respekt! G! Ja sam se sušio sad. Aj, mladen, ajm. Bude, sušio sam se. Gdje ste vi pobjegli? Gdje ste golubčići? Što sam mrtva gladna, hoću svoje kućici. Nema me. Ajde, čekam me lubence kući, ajde. Oblago te. Hvala koliko je ovo staro. Dan za kuro. Miske. Ti sve kaš, jel snimaš? Ali ne isti. Koliko ova dobro pjeva? Luka vozi dinamično. A duše kako su zaspale, spavali su cijelim putem do Gradiške i da, još prije nego što završim ovaj klip, pokazat ću vam šta se dešava na Vasi. Trenutno su na Insta kanal, kakav je osjećaj? Ide Belenzada. Snimaj ovo za TikTok. O jesmo, Lene. Neš valjda na YouTube sad bu. Što da ne? Može pas. First person. Ej, koja odbrana? Tiquinho Soares. Može. Zada sam. A jebi ga, već. Jebi ga. Zamalo. Ne bi bolje šut. Jo, Zada. Kako? A tamo trako. Ovo će pokazati. Ja kontrolam cijelo vrijeme. Onaj tamo pa. Ujebo je Bog, dragi. Daleko je, jebi ga. Izjava golmana, sam ti tvoj igrač, ti sjeba, jebi ga. Imam dizajn da mi je igrač autističan. Da. Doviđenja. Ok, uspio sam završiti još jedan klip na kanalu. Svaka čast. Like za još klipova, iako će ih biti svakako, iako ne budete lajkovali, tako da... To je to, vidimo se u sljedećem klipu, bye!